Tiba-tiba gua pak suami gepua udeng. Buno gepegah gejak arah Honda. Tapi gepua udeng. Dan tanyang ke pane udengnya. Gesuot atau gap sedekah adik hai buno bak kurah arah Honda na toke nan gebitu udeng bacut. Kebetulan gepua rapcat uro guys. Jadi lon goreng jusaknya udengnya. Lanjut tatagun kuah bacut. Kuah asam keeng. Baik pegah le netizen hantam tatagun kuah asam keeng. Jo pasti na yang komen ni pegah hana sama lagi nek tua yang tagun kuah asam keeng. Jadi guys kan ilong hana long ikuti resep nek turungian. Maka ji hana sama hi kuah ji lagi nek turungian tagun. Ka lupakan nilai mulut-mulut netizen nah. Setiap kata upload video tentu ji na pro dan kontra. Jadi guys nyo tabah le nyo rempah-rempah ji. Baik kepegah lipak suami long lah hai dek hai rana broh-broh taguan. Gepeke lega kan bantah tagun kuah asam keeng ya hana payah bos sapu kakeng ngana lat banteng. Maka ji kepegah broh-broh taguan. Lanjutnya tanah ceroh bohkol bacut mangat na sayur. Karena long tipikal yang galak sayur menyo pajoh buah na sayur hana mangat. Lain dengan pak suami long. Gak yang kurang galak ke sayur. Aknyo nalong buh ajinomoto bacut. Le urang ke na baik na buh hai kak nyan racun. Tapi home hai guys hai long munyo hana atranyan bak sayur long hana mangat. Munyo bak kuah-kuah jet hana payah buh. Tapi munyo bak sayur menurut long harus buh bacut. Tapi nyan kembali lah bak selera urang masing-masing. Lanjut na tempe 2 euro kalam kulkas. Mam nyo tabiarkan kan bro ihan agak le. Jadi long ceruh laju tempe nyo. Long pakai tepung sajiku bacut mangat narasa. Angke meno mangat ji hai guys hai mio tinggal dengan suami tu tok. Tamagun putra-putra yang galak tu. Oh hai tamagun tak belo kedai bak kedai. Nyo ka bereh guys mandum ka masak. See you next video.